Ой, tamam şey. Hiçbir yapalım. Ondan. Hem dostasını memeliyor. Bilmem ram tur. Benim iyiyim. Menajerde huhina. Menajerde zat. Kompütür zaten bölmeleri. Zat. Nane sana. Ben mesela dostlar, bir klaslar, ben aslında Medikoş Hovşim. Bu Medikoş'un kanalı, Medikoş'un room tur suratkan olsun da room tur, короче. Bizim bugün yiyeceğim mehtanandaylar var. Medikoş'ta da. Yakta akkauntlar var. Neki Medikoş'un videosu salayın diyorlar. En yakta tamak şeklinde oruna karangızlarına bilinçik işte. Bilinçik. Satoke koymuş. O sağlığı dostlar Medikoş'un birge video atıştırdım olmuş. Erten ben geleyim. Ne kadar sitin olmuş. Ne dostlarla evinin ardında olsun. Tok zatı var. Onu gen deyip dur. Generator kopayı dedi. De? Var ne için. Ben bilmem yana kıyasın dedi. Aytıyor bir jerini açıp kıyasın diyeyim. Ben o tübesini açıp. Kokulan boğatın yer istemiyor atsa. Açıp kıyarım. O jitel kalaysın. Jasa kalaysın özün. Dostlar Medikoş'un dağısın çağırma yanımlar dostum. Kaçıcı şahar video duruyor. Bırak. Milgo de? Milasa. Olsun da Medikoş'un iyi var. Sen ne sürüsün? Çok good. Ne kadar tapor zaten alayıq. Dostlar tapor matega deyildir de. Tapor. Açıkçası kirka. И матега тоже. И камера парно керек бізге. И пойди керек да. Осы заттар бізге керек. Осы алты зат бізге керек достар. Арғай Медикош түсірерсің. Hey, jitel. Medina қалайсың? Жақсың, өзің қайсың? Жақсы. Мен бүгін балық ауладым ғой. Мына шөптерді өсіп кетіпті. Алып тастаймын. Үйіңді өзгеріп жүрсің ғой да? Иә. Үйің күшті болып қапты. Ертең жаққа беріп келе ма? Иә. Айтпашы, сен айтып едің ғой, тоқау салам, дүкен салам деп. Иә. Керемет, бәрін айтады, осы жаққа бір әдем жерлер алам, соларды Медина мен Мейірбекке берем дейді. Иә, жасаймыз ғой. Болды, онда. Жасасаңдар болды ғой. Сосын мына грядканы маған сатасың ба? Сатам? Рахмет, давай. Давай. Ne diyeceksin o? İyi salasında değil mi? Андай зат değil mi? YouTube olsun değil mi? Yok kişi atmadım ha? Videonu ayaktayız mı? Иә. Dayı onda videonu ayakta jür. Kameranı alıp vereyim sana. Hoppa. Sağ болыңыздар. Сауыңыздар достар, мен болған мен Мейірбек және мен қасында емес. Медикоштың қасында болған мен Мейірбек және осы арнаның авторы Медикош. Sağ болыңыздар. В общем, всем пока, детиш. Всем пока. Давайте, достар.